Gubwa neza reka tukubwire ko M23 imaze gusohora itangazo rwose rimaze gushyirwaho umukono na Nonese Kanyuko usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu bya politiki. Ni itangazo rero rinatunguye abantu benshi, ndetse abantu benshi barigibajeje wese baribajije bati ese ni ukuri si ukuri bigenze bite. Bese benshi bari kwibaza niba koko ibyo M23 imaze gutangaza ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri, cyangwa se none niba yaba ari amayeri yo kugira ngo igere ku cyishaka, cyangwa se nanone kugira ngo igaragaze uruhande rwiza kurusha uko yagaragaza uruhande rundi rubi. Kuri ubu twakubwira ko M23 nyine imaze gusohora itangazo, ni itangazo rimaze gusinywaho n'umuvugizi wayo mu bya politiki Nonese Kanyuka, aho ari itangazo rivuga ko M23 yiteguye gusubira inyuma hamwe n'abarwanyi bayo. Abarwanyi ba M23 rero batangaje ko biteguye gusubira inyuma mu gihe cyose guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yiteguye kugirana ibiganiro, ndetse yaba yiteguye guhagarika ibitero ikora kuri uyu mutwe wa M23. Hagati aho turi kwibaza ese M23 none yaba yabafashe Sake, umujyi wa Sake waba wafashwe na M23? Byose rero nibyo tugiye kuba tuganiraho. Wowe utari wakora subscribe, wakora subscribe ugakora share, ikindi ugatera comment nyine ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Reka tukubwire ko rero M23 yemeje kurekura ibice byose yari yarafashe, ndetse abarwanyi ba M23 batangaje ko biteguye gusubira inyuma mu gihe cyose guverinoma ya Kongo yabirekeye aho cyangwa se bihagaritse kubagabaho ibitero. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Nonese Kanyuka usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu bya politiki, rivuga ko aba barwanyi nta gahunda yo gufata Goma bafite nk'uko leta ya Kongo igenda ikwirakwiza icengezamatwara ryayo. Icyakora ngo mu gihe baba bakomeje kubarasaho bakomeza imirwano. Uyu mutwe rero wibumbiye muri Alliance Fleuve Congo uvuga ko ushaka amahoro binyuze mu biganiro bya politiki nk'igisubizo kirambye, ikanahamagarira imiryango mpuzamahanga n'abayobozi bo mu karere gushyigikira izo mbaraga zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rije nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bivugwa ko bakomeje imirwano ihanganishije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'aba barwanyi nyine ba M23 ndetse n'ihuriro ryayo, no kuvuga ihuriro ry'ingabo za Kongo, ku buryo ngo habura gato uyu mutwe ngo wigarurire umujyi wa Sake. Ni umujyi rero, ni umujyi ufite icyo uvuze muri Kivu y'Amajyaruguru kuko uri mu marembo ya Goma, ndetse abaturage uruvungazoka bamaze guhunga imirwano berekeza i Goma. Ariko amakuru ahari nuko nyine n'ubundi uyu mujyi wamaze kugotwa. Imirwano rero iri gusunikira M23 gufata umujyi wa Sake, yabyukiye n'ubundi mu duce dutandukanye nka Mushaki no mu nkengero zaho mu bitero bya bombe bishyira mu kaga ubuzima bw'abasivile byagabwe na FARDC nk'uko byatangajwe na M23, mu gihe bivugwa ko mu gace ka Mugunga hongeye kugwa igisasu. Umujyi wa Sake rero mu gihe waramuka ufashwe byaba ari ikimenyetso ntayegayezwa ko Goma nayo yaba igeze mu biganza bya M23, nubwo itangaza ko atari kigamije keretse ngo ikomeje kugabwaho ibitero. Uyu mujyi kandi bivuga ko urimo ibirindiro by'ingabo z'abarundi zivugwa gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro nka Mai Mai, FDLR n'urubyiruko rwibumbiye muri Wazalendo mu mirwano bahanganyemo na M23. Gusa turi kwibaza ese koko M23 ibi yatangaje yabikora? Uduce twose maze gufata, abasirikare bayo barashwe, byinshi yatakaje, yarengaho koko ikarekura uduce imaze gufata mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo baba bahagaritse imirwano, baba bahagaritse kugaba ibitero kuri M23? Ese igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo bo baba biteguye guhagarika imirwano, baba biteguye kutongera kugaba ibitero kuri M23 mu gihe n'ubundi ingabo za SADC, mu gihe ingabo z'u Burundi, mu gihe Wazalendo, mu gihe n'indi mitwe itandukanye iri gufasha iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurandura uyu mutwe, ndetse ngo bagakurikiza hindi? Mu minsi yashize murabizi n'ubundi ko ingabo za SADC zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kujya kurwanya umutwe wa M23
ndetse ngo n'indi mitwe yitwaje intwari ibarizwa aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi hari kwibazwa ese hagati aho hari kwibazwa ese umujyi wa Sake waba wafashwe na M23? Sake yaba iri mu maboko ya M23? Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Sake wo muri teritwari ya Masisi ni nyuma y'imirwano yaramukiye hafi y'umujyi kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Gashyantare. Ni imirwano yatumye benshi mu batuye Sake bahunga. Sake rero biravugwa ko yaguye n'ubundi mu maboko ya M23 mu gihe uyu mutwe unavuga ko wanigaruriye uduce twa Nturo ya mbere na Nturo ya kabiri ndetse n'ibirindiro bikomeye byahitwa bya Madimba biherereye hejuru ya Sake. Gusa nanone nta wakwemeza neza kuko niba koko M23 yaba yigaruriye no mujyi, dore ko n'ubundi mu nkuru tumaze kukugezaho kandi yanditswe n'ibitangazamakuru bimwe, nuko ngo umujyi wa Sake waba uri hafi gufatwa n'umutwe wa M23 ndetse bikaba byabaha amahirwe M23 kwigarura umujyi wa Goma. M23 ndetse bakaba bareretswe itangazamakuru ndetse kuri ubu tukubwira ko amakuru atugeraho akomeje kuvuga ko rwose igihugu cy'u Burundi cyaba cyohereje abandi basirikare bagera kuri 600 kujya kurwanya umutwe wa M23. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko rero biri kuvuga ko indi batayo y'abarundi yerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru kujya guhangana n'umutwe wa M23 kandi abangaba babwirwa ko ngo bagiye guhangana n'Abanyarwanda. Amakuru rero akomeje kuvugwa ajyanye n'urugamba rukomeje gufata indi ntera hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari bayo cyangwa se n'abagifasha kurwanya M23 ndetse n'umutwe wa M23. Aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi barenga 600 bajyanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhashya abarwanyi ba M23 ndetse no guhangana no gutsinda uyu mutwe wa M23. Ni amakuru atangazwa n'ikinyamakuru MCN nacyo gikesha umwe mu basirikare b'u Burundi uri ku rugamba cyangwa se uri ku murongo w'urugamba, aho ngaba basirikare bamaze koherezwa muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gukorera mu ngata bagenzi babo bakomeje n'ubundi kuzegezwa na M23. Byose rero nibyo tujye kuba tukugezaho, utari ko subscribe wayikora ugakora share, ikindi ugatera comment nyine ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Kuri ubu twakubwira ko nyuma yuko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe ku rugamba ndetse M23 ikabereka itangazamakuru mu rwego rwo kugira ngo igaragaze kuko kuri kwa nyako, kuri ubu twakubwira ko nyuma yuko abo basirikare berekanwa biri kuvuga ko haba hari abasirikare indi batayo yerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'u Burundi bagera kuri batayo, bakaba rero bagiye kurwanya umutwe wa M23 dore ko nkuko nabikubwiye babwirwa ko bagiye guhangana n'Abanyarwanda. Kuri ubu rero FARDC n'abambari bayo ndetse n'umutwe wa M23 hari amakuru akomeje kuvuga ko cyangwa se amakuru akomeje kuvuga ajyanye n'urugamba rukomeje gufata indi ntera hagati ya FARDC no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bacyo ndetse n'umutwe wa M23. Aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi barenga 600 bajyanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhangana no guhashya umutwe wa M23. Ni amakuru atangazwa n'ikinyamakuru MCN nacyo gikesha umwe mu basirikare b'abarundi uri ku murongo w'urugamba, aho ngaba basirikare bamaze koherezwa muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gukorera mu ngata bagenzi babo bakomeje n'ubundi kuzegezwa cyangwa se gutsindwa na M23. Ni abasirikare bayobowe n'uwitwa Colonel Aaron wari usanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, bivugwa ko ari indwanyi kandi akarishye ku rugamba. Ni mu gihe abandi basirikare b'u Burundi bakomeje gushirira n'ubundi ku icumu ku buryo abarenga 800 ngo baba bamaze kwasiga ubuzima nk'uko tubikesha bwiza.com. Iyo batayo rero n'ubundi yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo isanze izindi batayo 8 zari zisanzwe. Uretse abapfuye hari rero abafashwe impiri, abandi bagera kuri 150 baburirwa irengero ubwo habaga gukozanyaho ku rugamba rwo mu kibaya cya Kibumba ni muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza ubu rero twakubwira ko imirwano imaze igihe ikomeje ndetse aho kuri iki cyumweru mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere urugamba rukomeje gukora cyane cyane mu bice bya Minova Sake n'ahandi. Nk'uko rero
iyi nkuru bivuga kuri ubu M23 ngo imaze gufata ibirindiro bikomeye byo mu nkengero za Minova ari byo Kitova na Jangwa ndetse n'umuhanda uhuza Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru. Ni mu gihe n'ubundi imihanda igana mu mujyi wa Goma yamaze gufungwa n'umutwe wa M23, urugamba rusa n'urusatira na Kivu y'amajyepfo.